Ano ba ha? Oh, kuya. Lamig. Narang kuya gini di mana bagi advertisement. Balay sila penjenjar ya tadi. Papinjit kerpang ini. Like link bawah ke shillongadvertisement.com. Pinyo buat kijing pedla. Bat kiberta kishula. Link bawah ke shillongadvertisement.com. Oh, tama. Bilay si Bon. Ubah Sanbor Sulai MLA ke BJP na South Shillong Pat Menteri Badaikmi yaknat lebo sarkar jela ulai tu ba menshwa hakapor bakidon bawan wat yau banyasrap lang banyastengi ke Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKJGP kibar jela kijukhot yau dau Amjad Khan kibar jela kijukhot yau dau Amjad Khan nalaban ugang bapau nam jong ka film Bollywood kabakerteng Shule Ubah Sanbor ulai tu yakni habakren hakajilang pentemai nong kitkam ka East Khasils Local Taxi Welfare Association hamulai hakatsau trek jemang arajar arpuar Ubah Sanbor ulai tu khana syapang kejigim nadu baudang kena ubawan nakalongiyeng kepaduk bat mentau upoi hadu kani kakerdan menteri sarkar Ulakan tu ya baro kibayudan lang hakani kejelang banlong kibatri sitom kibakit kia ban sarong ya kakam kibakitre tangba da kajing saurit bat leret ulai tu ba menba balapha yu ban yakun election MDC house nem se kanai spa kanai usau udan tang praspa tengka da ka papen pau ba kamdei ka basuk yu kumomelia ban job na konsesi ka badai ka general seat ulong ba ka dei ka jingtre sitom bat ka jitre lang bat kibaduk bajenjar ka papen long yu ban job tengah kemau iba pau iba sau Hagapur bah kiong wat yang salaman kiong liwat itu bah sumbuar banyak sendrop lang banyak sengnya kayak FGP halaman kiong bah dan kipoy yang dekar bro Sanbor Sulai Dhor Marum oh tu hamluk Dhor tahu tu ham laban dah Amjad Khan है kitingnya kiong di Amjad Khan ke laban te habab satar ke mawat iglida te jinun gi kamru ke jing tristom long sinsiar tristom badba pinsa kiu ba kiu mana te de jing tristom ngam ngim sim lo postiu ba ngan poi segera ka terang te hamta piru ai mel CMP sarong ya to kam tambah jing para beliau wat long gi basong long gi bele ngal teng ale rai long gi di bang de munistar nangar ba ya ngam klep ya ka nongrim ya ka thamme ka pengawan ka pangayum rengkar berkiduk kisuk kikup cilang sam cilang but ime iso in klat boros para hakapor ba ayum yang kon mau buat tu pelet hindi ya ki baduk kumba me mapiru biawan nagi ka baduk te kawiru ngaso ka play yang ngasisa lakan tiu kerdan kumu MDC hat kenai spa kenai usaha nabi pinsaran nabi kisama bersama MDC pinsaran MLA simbi kita waktu lihat sarong kekerasku ibu tu pasuk ublei ukurku kat kenai spa kenai usaha bawa surut kisama kesurut baik yang MDC nabi ilok ya sawai yang bered arkamura akrum ni di election kuno at kopor mar bisa praspa ni na nari nontere na kila ele ki paiba le che email akha kopor ne 1994 kile che i men ba he ngai ki mejuri ki tilawari ba kan no paiba kan samla ke wan yele daduk mengenaru yele ge yang paiba kan puj profil kopor mentara itu election orang ke business mo play ke balo to wadi kan te 1994 ki pria independen ya ki padba ngajok yo kongres sitting MDC dapra hajar pur bo plio astri spar ko kato kongres kongres parti rokspa bosan siapa ko Delhi amagalea pitip hi ke konsulsi ke jong ka ngami kemat sansin ngalong MDC laisin ngalong MLA kadang wan oleh man lamang tam sisa po bajar seneng de masuk tenat de bola da mundon manga sisa ta kecing ya dua ilang kecing ya mo kecing ya kersan nang kecing ya
jumpi kapala banyo MLA kasi na kana konstitusi ka bangami kumat why bali prampo persen kinam buat kidai ki non kasi but arpo kidai ki kasi jaitia garobat kimi kimi de ki kena skill trap of megale te jumpe i barabor kasi jungi nalor bodon tengar ko nom yang pat someone lalu dia punya teli ubom dia jungi yo MLA kasi isu nakapan dia aja te kadang jing tristom apa kipai bagi jun kam spa na challenge one test pa ana one kitu kibar lakarni hakadi kile le chutu bu prisia ban sing jing long jing jung lapan kala uya mo ya di naikan mawa ya kabut deh syau ke patrai bu ya deh kastan syau ke patrai kau masuk tenar ya ni tu ya biang deh bah kane kasih ke jonga kau kami markan kio ke general si kamu ngot kibom deh jogir kilapan ya deh kilapan kan kamu lo kau kas SDC ke show tribe seat ke bah kibom deh jogir lah kamu teh banyak kemla very tough. Pada kata orang apa benar macam ni orang sun juga jangan benda ujung.